Media bang macam rupa lo, so kalau ngajelong bang tu bang sebut. Sepinia bang ke ninia farman lo antar Bangalore Inter College kar bicara competition karlang sawar long sipatu. Sekarang tu kau bang so college Inter College lo ngaji tahun 17 college apa ni university kan 18 mana satu tahun ni. Asyik ni tu patung ni dam patung ni kerong tong bini bang ambil ke patu. Ane keng nondang so suruh kecil ni. Lepas si kenap kami kafe ka event dola. Ini ya pernah bangke, penangan bangke, tuno lah bangke, ini kecelo, kami buku sih. Sebang solong, nang cara bangke tu dulu itu KCS akhirnya lah bangke jam beli kiri, lah bangke kita hitung nang cara tu lah bangke, Carmelo Thomas konsir, macing honai, sar, diram nong hangai masjid. So Inter College nang parjab hip along, nang situ nang cara tu jalan je. Masih lain lo kado kami cuma cuningri ke, lokal di kita nang cara tu tujuh pun along. Nini bhagwan lo si pinak lang kijud si kasi no namat ke ni tu misen ni pen pun kondom lang kitung boy bang sabi lah es ko na chito ado ka be 17 college apa ni university pen 18 lah ni Carmelo Charlie jutang terang ahin dan kaburi pon penengan indeng truk Carmelo jutang kecepat deh asa indeng bengkong lagi nili inut jutang klemang pu ahin pen mingkarong lapen mingkang sam kalom pajir lo kado jutang kecang ngarapang Carmelo Charlie jutang terang ahin pen so Carmelo jutang cepati labang so saya yang dengan konje putar peneng kan pot perang kan truk perang kecing sini long si halabang so hut salong kirong pi lapan sabin long di dan cenglok penangan koles kacali hari suai jangan berani pengen baik jadi itu koles long kacali bom hari suai jangan pun kali biar jutang jupa dapat hak nang kem munji pang kosong saya bar saya nang ini panang singwai deh sebab sudah ngecingwai ya teng pen nili kamunti la pen jadi tu kisah tiria mai hingga ngecingwai ya teng peningkan esek dokter lang solong kali bisu solong aja lapan hawar kar bisu solong aja katalong pun solong penabang ke katu kawe kecil dia semua tanggung kolom lapan isi bangke Sesamet pet lo ke tek lo ke cali boma korting sih tu akabor iben si karya ke jutang ke angsong kolonji so akamat apa sih nilai tungkar jutang asong tiga mai hingga cedon dun pamesi labang sukar lo cali jutang ter paseng pen hake ceng pen onan nilai tungkar jutang asong tiga mai hingga si cerak sining thelo penengana bangke kado gawe great roxy an Koles cetong lo, sekeceng sen ingkan maget kowe, kasih lasoteng langdam lo pulau tang de penengan bangke pinangan lo kecil dia korting jiratum, dia jutang kang kur konjia pam, akabol ipon bangke kecil dulu, masuk masuk ini cetepo,
sila solong hut pena hut lili social media long long jela bangke tara langso kar youth festival la regional kar youth festival nang ko api lason ko puthot college inter college kar culture competition ki biji ke pilo ke nang so ke dulang la ke kises ban ke thak dun lo pura pinangan la masuk social media long patang lo asalong sobutan mili lam klar pugali mili ka chungri bangala no je ke thurmia ri so jang atung khe jutang kan tu konolong pamang kudunang ne tapana ning pa bob dunang ne si madu